Eda se ya mo kwa baby Adom TV Badwam dwumadi no eso yada se pa umre no wadaje ha wode amaye health tips no ne yakowie no ectopic pregnancy me do for Mr. Yenyina ye hwe hu ye pa wasa condition no ho tichu no obi a wa fafu ya hwe hu ye me sure say free juada no bepim sa be wusu ade to Fredo 0244867068 0244867068 obeje so na fe ne nkomo ahudu bi no watumi apo omanhene kwabna santiano pe ye chia wo eda se ai na ye twon wo ba pe ye nyina ye ko wa ba fa dwuma nyina wo to aso atel se beba ti ko so age wa home wai be me na to me Herbal se so chia wo entie na menya Givers Herbal Center wa hina ba aye ba be di nkomo na ya hwe nuo awodo ewo adwama so ne ne ye ewo ye dipadua mu sebe ya wohunu a unim de okọ akoto ti be me na no pay ye mu ache Is that family also? Na bibia aboko. Yes, you are. De nyame ase papa ene wani manda ho. Ti bi so de ye. De nyame ase. Adom sa na Dr. Kwabi ho ye. E ba sho ne ho ye. De nyame ase. Adom ma ntie we. Nti mama obi a chen am obi akwa aba wo. Ya jo so. Adom TV bia no edro number bo ho daru. Se de bia nso benya apomodene ya sha afefofo no ase. Nti wo de bia se o tempenten kwa ogonjon pin na hodin nim na ezese de bia ne okwa o chena wontimi nko na aye o how de a mesrew obeti me nsem be wie no obenya nnu papa abeto anam but career dos nti ama yesei ye hu kramo papa obi asode o so wo ye draton enti amafo num nnu bi ya je se nnu na wo mo enom no enti me nsa won yade enso da bia mo di popu ankrofo saa na mguso a wo mo eto na Givers ye nnu no de unya bi tono mo a ya de kro no a enam so ma akoto aduro no no obehu se ebetu ase de ama nya se ebe sorosoro no na eba abadwodwodwo nanim ama atena wo so ache ewo Givers P capsules ni Givers Co capsules enu enum nim yenu nyina ebom Food and Drugs Authority agiatum ene nenso mesano obedi nkomode afa Givers ba mesha ho we no ebostu immune system no ema onya ahoden ye conditia jaundice typhoid fever na afi malaria ankasa ni nyina ayeton drugstore ne pharmacy shop ba bi eton no bia no obenya bia to ewo na nyame yo adom na akọ na onya bito a no afre wo 0543 22 2470 0543 222470 na edumre bi kra nso a ebi abakọ akoduru ba bi na yese o Givers no de enso tonti no ye de omde baaye no asa wo de esesa na asia ofre number no ankasa ye be sa ache oba bi e ben wo ya wonso obakọ akonya bi ato ewo ho na mamemfa won hyase emfamfiri Givers Herbal channel eho edra ye de ye no eyenim tree ena afa kutukankan afei enuane ni nuaba ahodo bi a ene wowura mu a ebi ben ye nso ye de ne nyina no afra ya wonom a ebeboa ama siesie onipadua no eboost immune system no na achese de empesa me chene se enkwamo na sojafo ewo nipadua no mu a ekuniti ayade ahodo emada bia onya apomudene eda so de kọ adwuma so no eno na ehyimu kena na o immune system no eye mra yade bi etwemu eba abechew bonse ade bi ekowu mu amena na chirika bese ade bi ekowu mu akwa me champon ebe krawo na chese se nipa kro no na hoɔden ewo ni nipadua ne nkwamo no ese ano omre nti na sa nkofo no bonse de bia na yade achom oye adwuma to aso bosom ye so de fie be se na awotwe mienu ne miensa eba ne sa obi ampa so no be ye adwuma mesre wo ye se nipa bia otesa na de bia wofo de bia hwenu so ne nsuo de bia no okatem ya dudu de bia no aye bohu ai so nipadua no onna wo ho a kope Givers Herbal mesre dre bi na tonom eba boa ama esiesi opa se de sister fia kan na no me kodu fie be 11 ekobo 12 na metwa bi menum bi we anya nsa ha manu ne de aye menum bi na menom ye no ebo be 3 kobo 4 no no aniti abonso ho ye den utimi sode enante ye de opese oye bia eti kope Givers Herbal mesre dre bi na tonom eboa etu malaria ase entontom kawa ede ohaw bebre ene bre wo mre bi atwamu na World Health Organization chiremu se oba ebibre matoye hanom a malaria ekum ni papa ewo ebibre
to ha na enya gro enti na edumre bi ankofo bi ba ha wo mo de niema ahodo bebre na eba ene dumre bi krampo e ma sabrofo na ba krampo a na wo mo de hupo ato nso nti ne wosuro so obeba ebibire mu ha ni nyina ne san tontom a wa ye ni ehuni ende ye no kra ye ni ehuni efin board dai na ekamu angasa ye to board e de go no mo we no de be ne se be pine tontom e pine tontom no so amba ba wiye nipa no a wo mo wi nso a na chese e de plasmodium parasite betina oni padua no mu a na eko de tia immune system no afa eko de dinu so wi a na yade na dane afofo etel so ebekun sesi a na mesrew efibra give us about Mr. Adri eba ye no malaria no ene nkofo no bi aka ka ho no eboa ema malaria no ekofom entunzo malaria ta betena so na ebechew na etetewa media duro no bi simifi a menom ne da bi enti no menyi ni se ntontom obekame ama malaria becheme na me angaza abewura me dem no gate first gate wo ho second gate obi anso trap door ka ho ansan wo wura kire ho ba bia bewura bia trap door wo ho epono da no na anso abo ntontom de ebi kwa ati ka mu kramba ntontom betima beka wo eti ene oso obo ho ban yankasa eno ene give us about Mr. John Disen so ebetimi eku afri achas for asase so se ohu obi a John Dis ache no a eti so obi a yatwe sebe ne nso no e de afri nipadua mu ni nyina agina se wanhwe ne nipadua no eyie nuane bi odi ye ba bi ode ne ho ekogigyaye ekotena ye kodaye no John Dis aba betena ne so ekum no ohia give us about Mr. Drew typhoid fever de say de ate se wo kurom ha akoda enya bi mpanimfo enya bi eye nsu ahodo aye num nuane ahodo aye die mmea ahodo ankofo ton nuane ensamo ankofo keke okurom slogan ba ko bi a tane na nso ye di akire ene se ba bi aduane a de wo bia ne sigata ho e won kra edi eno a ne ezi ye di akire wa che papa de no e wo gata ho bankuni nkuruma nkwa ye de no wo gata ho nti obi anso pekoko a de be gota no bo se nipa gu ho eno ne yede ahye yadwene mu enso saa nuane kuro ya na de typhoid fever no ebre ye ba bi omo sa omo nsuo de ye aduane unim ho na aduane ko omo no a ebene unim ba bi omo eno ano ene ade ni nyina aka ho bi enti nsuo a ye nom no nso sachet water da dudu ono ano enye papa ntubo nso onum wie na adon safa road banimu a emu atototo eze nkuruma no eno na kofa typhoid fever no eba na emowa no a typhoid fever emowa no obetena oni padua no koyafuru no mu a wo small intestines no omo atake onemu atutukuro e the problem bebe na beba betena wo so wunya nigye e wo wiasem da typhoid fever betimi ama wo so ate obefon da bia da na wo yam edwawo eye problem na no na hosuo no etese malaria fever enti wan we abakwa akosa malaria fever e di no bia ka okan nanso typhoid no eda wo ho enti give us about Mr. eno de ebebo atu ni nyina ase e de ama drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia no obenya give us about Mr. Dun bia to hokoto wi afre 0543 222470 0543 222470 say na hosuo no ete ya chese ntontom kakraka pa eda ho na ntontom de ohuna duro ya na odwane na ode ma menka asem bi ne tie ne ye se onnom saa aduro itoa baako ewia ba bia wode ntontom gu bebre no kwara kwatena ho ntontom tim ma won nchen saa na tie wode obi onnom ntontom aduro bi ana se onnom give us about Mr. Aduro so ode ku ade atia ntontom yade no onnom wi a ba bia wonam no ntontom bare nkrofo me meta pe black sheshe pa me down no meta sha ba bia mekotena ntontom ema me nchen entunsu betimi anoma beboa wo saa kopa bi na tonom wate yesanzo give us p capsules ne cool capsules ye numbom usisi taye oya oyam asi amanum kankan aba begina wo so utritimi pa wotwa akon enye ye unipadua aye tensed aye chen wo ye hwea enye ye amaman ewo nipaduam da bia na opuru hwim da bia na o kasa te sebe oha no wo de hwan saa wanu wasum saa de takra ani mmia na enu wasum wo na takra de odi nu wasum aya na ede na busase aboa no takra no ewuo ya emoa bamuo ntina etufiri ni nipadua no emuo ebinum kokokye nkoko kotutu won takra de na obi wazo ohun takra bi ada foma no wafa emoa ma wo so no wahuno eno anzo wakwan takra no na watinta so piapia guso na sum dinu na sum mesra okope give us cool capsules na to na num p capsules na ka ho ebeboa mo adi mensem ewo empem ebesiesi opa eno so yeton drugstore pharmacy shop ene chemical shop bia otohia mesra wa no afre 0543 222470 0543 222470 at our drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia that's it enti ya wa hene na wote can give us about center na ofrie wode ye di nkomo ahwe enura hodo a wo mo ewe na admission St Andrews Senior High School na every 2024-2025
academic year admission no koso ewo St Andrews Senior High School ti SHS 1 2 and 3 yewo boarding yewo hostel enso ewo ho nti awofo ne abatan Mr. Trumika sisi ne fa oba no call St Andrews Senior High School na emwa wo pa wo hwe wo mo wasi results a de bia no wo mo ekọ animo nti Trumika na wo asimfo su a won mo ewo Rich FM ubenya won form so no bi so ato school no bi so wo mankesim ni wadbia se shama dunkwa onofe sewi asanwe so na enkran nti miama bobo so nyina no Senior High School St Andrews Senior High School ebi oho ana fra 0244 696911 0244 696911 ana 0207891004 0207891004 na woni St Andrews Senior High School en kasame kwaba ba ku bi so ho ye ba e betwaso